Reka twongere tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza dukomeza turebera hamwe mu makuru akomeye agezweho arebana n'umutekano, politique, diplomasi ku rwego mpuzamahanga. Turaza rero kubabwira ko imirwano ikomeye ikomeje kubera mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi. 23 yigaruriye imidugudu 3 nyuma y'imirwano ikomeye. Turaza kandi kubabwira ko muri teritwari ya Walikale abaturage bakomeje guhunga ibitero bya FDLR. Ni mu gihe kandi turibuze kubabwira ko abarwanyi ba Wazalendo bahungiye mu Burundi biri kuvugwa ko bari kurya imbwa. Turaza kureba rero uko ibi bihagaze. Turabwira ko kandi Uganda iri guteganya guhuriza ibihugu by'akarere mu nama yiga ku mutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo barebere hamwe uko bakemura ibibazo bimaze iminsi bigaragara. Si ibyo gusa, turaza kubabwira ko Kisekedi Chilombo yimwe ijambo mu nama ya Fardc, biro bikaba bikomeje kugenda bivugisha abatari bake ndetse ku mbuga ngurukana ubumenyi benshi bakaba bacitse ururondogoro. Agatoro turaza kurebera hamwe ibiri kuvugwa muri Uvira aho bitangazwa ndetse bikanemezwa ko kuri ubu aba M23 bakomeje kugenda basoka muri uyu mujyi ariko bakajya ku misozi iri hejuru y'uyu mujyi. Bikaba bivuga ko bawurinze mu buryo buri strategique kuko FDNB cyangwa se Fardc ntiyemerewe guhirahira ikandagiza ikirenge muri uyu mujyi. Ariko biravugwa kandi biremezwa ko abasirikare ba FDNB n'abasirikare ba Fardc bari hafi ahangaha. Byose bikaba rari bikomeje kugenda biba mu gihe benshi bibaza uko ibintu biri buze kurangira. Ni muzi rero twicarane kuri iyi page turebe iri kugenda biba, turebe bikomeje kugenda bigaragara ndetse nuko urugamba ruhagaze, kandi bamwe mu bakurikiranira hafi biri kugenda biba baratangaza bakanahamya ko kuri ubu imyiteguro ikomeye y'imirwano irimbanyije muri teritwari ya Walikale, aho imirwano ishobora gukomereza Walikale. Ni mu gihe kandi ibaraka naho rwambikanye ibintu biteye ubwoba. 23 ndetse na twirwaneho barashaka kwigarurira umujyi wa Baraka uherereye neza ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika. Ibiro bikaba bikomeje kugenda biba mu gihe 23 yikanzwe Karemi, aho kuri ubu FDNB aho Fardc yasabye ubufasha budasanzwe bwo kugira ngo yohererezwe abasirikare nkuko rero bikomeje kugenda bigaragara. Reka rero duhere mu bice byo muri Sud Kivu tubanze tubabwira idonido y'ibi kugenda bihabera ngo hayikaza no tubashyikiriza amakuru akomeye abarebana n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ubuzima bwa buri munsi bw'abanyagihugu. Amakuru ari guturuka muri aka karere aravuga ko inzira yari imaze imyaka myinshi idakoreshwa n'abanyamurenge kubera umutekano muke ahanini watezwaga n'ingabo za leta ya Kongo Fardc n'iz'u Burundi n'imwe mu mitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo. Ibyo byatumaga abaturage benshi bahunga, abandi bagakorerwa ihohoterwa rishingiye ku bwoko, bikababuza kugera mu mujyi wa Uvira mu bwisanzure. Kuri ubu byamaze kugaragara ko uyu muhanda wafunguwe kuko aya makuru abihamya. Ni ku munsi w'ejo kwa gatatu itariki ya 17 z'ukwezi kwa 12 2025 umutwe wa twirwaneho washyizeho ibirindiro by'ingenzi ku misozi yahitwa Kilungwa no mu misozi yahitwa Munanira. Iyi ni imisozi yuzuye ibice bituwe cyane n'abanyamurenge n'umujyi wa Uvira, abicyo ikaba ifite akamaro kanini mu gucunga umutekano w'inzira nshya nkuko bigaragara. Mbere yo gushyiraho ivyo birindiro twirwaneho yabanje kugirana ibiganiro n'abaturage batuye mu misozi yahitwa Kilungwa, by'umwihariko abapfurero bahatuye. Muri ivyo biganiro yasabye impunzi n'abahunze gutaha bagasubira iwabo bagasubira mu mibereho yabo banabizeza umutekano kuko bazawuba bacungira. Ibiro bikaba bibaye mu gihe umutwe wa AFC uherutse gufata umujyi wa Uvira ku igenekerezo rya 9 nyuma y'imirwano ikomeye yawuhuje n'ingabo z'u Burundi Fardc na FDL na Wazalendo. Iryo fatwa ry'umuryi ishi ryahinduye byinshi ku miterere y'umutekano n'ubuyobozi muri aka gace. Zongeye kandi ku wa mbere ushize abanyamurenge bongeye gufungura isoko ryitwa Mitamba mu gace kayitwa Ndondo. Ubu barisanzuye bari kugura bakagurisha ibyo bakeneye kuko aka gace kagenzurwa na twirwaneho. Ibiro byashimishije cyane abaturage by'umwihariko abanyamurenge kuko bari babaye mu bihe bitari byiza ndetse bari bamaze igihe kinini babangamiwe nkuko abari muri ibice babigaragaza. Inzira nyinshi zikaba rero zikomeje kugenda zigaragaramo impinduka nyuma y'uko 23 ndetse na twirwaneho bakomeje kugenda bagera mu bice bitandukanye biherereye muri Sud Kivu.
kugeza ubu rero leta zunze ubumwe za Amerika ziyemeje gushyira imbaraga zose mu gushyigikira amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo umwuka ukomeje kugenda ugaragara ko ari uw'imirwano ikomeye ikomeje kugenda iba. Amakuru dufite aravuga ko leta zunze ubumwe za Amerika ziyemeje gushyira imbaraga zose mu gushyigikira amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, nubwo umutekano ukomeje kuzamba, nubwo hakomeje kugaragara urugomo n'intonganya zikaze mu mvugo no mu bikorwa hagati ya Kinshasa na Kigali, ndetse hagati ya leta ya Kongo ndetse n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo akaba akomeje kugenda haba imirwano ikomeye. Leta zunze ubumwe za Amerika zatangaje ko zizakora ibishoboka byose kugira ngo amasezerano y'amahoro ya Washington ashyirwe mu bikorwa uko yakabaye. Ibirori bikaba byaratangajwe na Resi Timmerman, ambasaderi wa leta zunze ubumwe za Amerika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru kuwa mbere ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 12 2025 Kinshasa. Yavuze ko Washington izakomeza gukurikirana uko ibintu bihagaze ku rugamba, igasubiza mu buryo ibikomeje kugenda bigaragara byose bibangamira amahoro, ariko igashyira imbere inzira y'amahoro ndetse na diplomasi. Ambasaderi Timmerman yashimangiye ko perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump yiyemeje kuba umuhuza w'amahoro, anagaragaza ubushake mu guhuriza hamwe impande zose bireba kugira ngo hatangire ibiganiro bigamije amahoro arambye. Yagize ati, ubutumwa nshaka gutanga nuko perezida Donald Trump ari umuntu wiyemeje amahoro. Ibiganiro byaratangijwe n'intangiriro y'urugendo rurerure, kandi mukwiye kwiringira leta zunze ubumwe za Amerika tuzasubiza ibikorwa biri ku butaka mu buryo bukomeye, ariko dukomeza gushyira imbere inzira ya diplomasi kugira ngo ibyemejwe bizubahirizwe. Yakomeje avuga ko igihugu cye kiri gusuzuma inzira zose zishoboka zirimo diplomasi, ibihano n'ubufatanye bw'impande zo ebyiri cyangwa enye cyangwa nyinshi kugira ngo icyizere ko amasezerano yafashwe yubahirizwa. Yongereho ko perezida Donald Trump akurikiranira hafi iki kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko muri ibi bihe utameze neza. Ambasaderi Resi Timmerman yanibukije uko umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio ndetse n'uhagarariye Amerika mu muryango w'abibumbye Ambasaderi Mike Walters bamaze gutangiza ku mugaragaro umwanzuro wa Washington bamagana ibikorwa by'urugomo biri ku butaka. Yavuze ko Amerika isaba u Rwanda kubahiriza amasezerano yagiranye na perezida Donald Trump i Washington ku igenekerezo rya 4 z'ukwezi kwa 12 2025, kandi ko yemeye uburenganzira bwa Kongo bwo kurengera ubusugire bw'ubutaka bwayo. Inasaba ingabo z'u Rwanda kutivanga mu ntambara yo mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Muri urwo rwego rw'umutekano umujyi wa Uvira ufatwa nk'ingenzi cyane cyane n'igenamigambi rya leta ya Kongo mu ntara Kivu y'Amajyepfo wigaruriwe na AFC. Ibiro bikaba byarongera imbaraga n'igitutu by'umutwe muri intara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Uvira igifatwa urufunguzo rwashoboraga gufungura inzira igana mu gice cya Grand Katanga, gifatwa nk'umutima w'ubukungu ndetse wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'igitutu gikomeye cyashyizweho n'umuryango mpuzamahanga by'umwihariko leta zunze ubumwe za Amerika. AFC yatangaje ndetse itangira gukura ingabo zayo mu mujyi wa Uvira. Iri ni itangazo ryasuwe mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri ku igenekerezo rya 16 Kigarama 2025, rishyirwaho umukono na Corneille Nangu, umuhuzabikorwa wa Politique muri uyu mutwe. Riravuga ko iyo myanzuro igamije guha amahirwe inzira y'amahoro zirimo gushakwa mu karere k'ibiyaga bigari. Icyakora kwiyongera k'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo byabaye mu gihe amasezerano ya Washington yari amaze kwemezwa hagati ya Kinshasa na Kigali ku bufasha bwa leta zunze ubumwe za Amerika. Mu gihe ayo masezerano yarategerejwe gushimangirwa agahenge kako ndetse no kugarura icyizere, ibintu byarushijeho kuzamba bikarangwa n'amagambo akakaye no gushinjanya hagati y'impande zombi zihanganye nk'uko byagiye bigaragara. Uyu mwuka mubi ukomeje gushyira mu igeragezwa ubushake bw'amahoro mu karere, mu gihe amaso y'isi yose ahanzwe ku ruhande rwa Amerika n'abandi bafatanyabikorwa mu gutuma amasezerano ya Washington abimamo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Hagati aho biravugwa kandi biremezwa ko hari ibice bimwe na bimwe kuri ubu ngubu bikomeje kugenda bigaragaramo abasirikare ba M23. Kuri ubu kandi bikomeje kugenda bivugwa kandi bikanemezwa ko hakomeje kugenda hagaragara umutekano muke mu bice byegereye Ibaraka, aho bitangazwa ndetse bikanavugwa ko kuri ubu hari abasirikare benshi bakomeje kugenda bakora imirwano ikomeye mu buryo budasanzwe. Imirwano ikomeye hagati ya AFC ndetse na leta n'ingabo za leta ya Kongo kuri ubu yakomeye muri Walikale.
byifashe gute? Amakuru dufite nuko mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Walikale habereye imirwano ikomeye ku munsi w'ejo kuwa gatatu ndetse n'uyu munsi kuwa kane iri guhanganisha ihuriro rya Alliance Fleuve Congo AFC n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo mu duce twa Ihula na Ibuga tugize grupoma ya Kisimba. Amakuru yize wari guturuka mu nzego z'ibanze aragaragaza ko Fardc na Wazalendo bagabye ibitero icyarimwe ku bice bigenzurwa na AFC muri utu duce twombi, bituma imirwano ifata indi ntera kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Ibyo bitero byakoreshejwemo intwaro ziremereye n'izorohejwe zumvikanye umunsi wose, bitera ubwoba n'ihungabana rikomeye mu baturage. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa grupoma ya Kisimba yemeje ko kubera urusaku rw'amasasu n'akajagari k'imirwano abaturage ba Ihula na Ibuga bahunze imidugudu yabo bahungira mu mashyamba no mu bice bitekanye mu rwego rwo kwirinda ingaruka z'imirwano. Nyuma y'ivyo bitero Wazalendo na Fardc basuye inyuma bava mu duce, gusa ni mu gihe cyo kwirukura mu mirwano bivugwa ko bajyanye abantu batanu babashinja gukora n'inyeshyamba za AFC. Kugeza ubu irengero ryabo ntabwo riramenyekana, bikaba byakomeje guteza impungenge mu miryango y'aba baturage batwawe. Nkuko rero amakuru bigaragaza kuri uyu wa kane mu gitondo, amakuru avuga ko mu duce bamwe na bamwe mu baturage ba Ihula Ibuga batangiye gusubira mu byabo, ariko batungurwa nuko n'ubundi ubwo bari bageze ku isaha ya 3:30 urusaku rw'amasasu rwongeye kumvikana. Iyi mirwano yongeye kugaragaza ubukana n'urusobe rw'amakimbirane akomeje kuranga intara ya Kivu y'Amajyaruguru, abaturage bakomeje kuba igitambo cy'intambara z'imitwe yitwaje intwaro mu gihe hakenewe ibyihutirwa ingamba zifatika mu kugarura amahoro n'umutekano muri aka gace. Byose bikaba bikomeje kugenda bituma umutekano uba muke ndetse ibintu bikakomeza kugenda biba bibi cyane. Kuri ubu biremezwa kandi biravugwa ko M23 ikomeje urugendo rwo kurekura igisagara cya Uvira, ariko hari abari kuvuga ko ibi ari amayira akomeye ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara bidatanga ikizere ku kurangiza ibibazo. Hagati aho rero muri Walikale abaturage n'ubundi bo muri grupoma ya Rwanda muri teritwari ya Walikale mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bakomeje guhunga ibitero by'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Ibi ni ibitero byatangiye bihereye mu mudugudu witwa Tuonane werereye mu gace ka Busulungi mu gitondo cyo kwigenekerezo ya 15 Kigarama 2025. Icyo gihe FDLR yatwitse inzu nyinshi nziza ndetse banze bikaba rero bifite aho bihuriye n'abanze kwimuka kuko rero bashaka kwigarurira ibi mirima yabo. Umutwe wa Mike Fuwa wagiye gutabara abantu bari guhangana bikomeye muri Tuonane. Hapfuye abantu 10 barimo abarwanyi 6 ba FDLR, abasivili 2 ndetse n'abamayimayi. Tariki ya 16 z'ukwezi kwa 12 2025 Mike Fuwa yahanganiye mu mudugudu witwa Kamatembe uri mu gace kaitwa Biriko no ku musozi witwa Nyarambwe. Bikaba rero bivuga ko uwo munsi hiriwe Gahenge kiriwe kagarutse muri Tuonane, ariko abari bahatuye ntibari basubiriye mu bikorwa byabo bya munsi. Muri Rusuburi Busurunge hakaba rero harakwirakwiye amakuru avuga ko hari abandi barwanyi baturutse muri teritwari ya Kare mu ntara Kivu y'Amajyepfo bajya muri Kamitembe kongerera imbaraga bagenzi babo bahanganye na Mayimayi. Aya makuru atumye abaturage benshi ba Kamitembe batangira guhunga berekeza mu gace kaitwa Hombo nkuko byemejwe n'ubuyobozi bwa grupoma ya Rwanda. Abaturage batuye muri Rwanda bafite ubwoba ko FDLR ishobora kongera kubica nkuko yabikoze mu bihe bitandukanye, cyane cyane ubw'ingabo za leta ya Congo zagabaga ibitero kuri uyu mutwe w'iterabwoba wa FDLR. Imiryango mpuzamahanga iragaragaza ko kuva ku itariki ya 9 kugeza ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa Gicurasi 2009 FDLR yishe abaturage 96 bo mu buri Busurungi, bamwe bakatwa amajosi baziritse ku biti, abandi bafungirwa mu nzu zabo baratwikwa. Abarokotse ibi bitero batangiye ingaje ko bumvisha abarwanya FDLR bavuga ko bari kubahana biturutse ku kuba muri icyo gihe ingabo za leta ya Kongo n'iz'u Rwanda zarafatanyaga mu bikorwa byo kurwanya uyu mutwe muri operation yiswe Umoja Wetu. Bikaba rero ibi byose biri kubangamira bikomeye abaturage nkuko rero bikomeje kugenda bigaragara. Reka tujye Burundi tubabwire ibikomeje kugenda bivugwa ku Bazalendo bahahungiye ndetse n'abandi batandukanye. Amakuru dufite nuko abarwanya mu mutwe wibumbiye mw'ihuriro rya Bazalendo baherutse guhungira mu Burundi bari kugura imbwa ku mafaranga menshi bakazirya bitewe n'ikibazo cy'amafunguro adahagije ari kugenda yibonekeza.
abarwanyi bashyigikiwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahungiye mu Burundi ubwo AFC yasatiraga umujyi wa Uvira ku igenekerezo rya 9 Kigarama 2025. Bitandukanye nuko bimeze ku banyekongo b'abasivili abazarendo bo bacumbikiwe mu kigo cya gisirikare cyahitwa Mwaro mu ntara ya Gitega kugira ngo badateza umutekano muke. Kinyamakuru SOS Media Burundi cyatangaje ko ibyangombwa by'ibanze byo gwabazarendo muri iki kigo cya gisirikare bidahagije, ibura ry'amazi rituma bajya kongera mu bugenzuzi ibura ry'amazi bituma bongera bajya ku mugezi uri hafi aho yo ari ku manywa y'ihangu abaturage barababona. Leta y'u Burundi maze igihe ishyizeho itegeko rihana abantu bariya imbwa, aho uwahamijwe iki cyaha acibwa ihazabu y'amafaranga y'amarundi 100,000. Hari umunyekongo wigeze kwirukanwa muri iki gihugu azira kurya iryo tungo, gusa kuri wazarendo bo bari kugura imbwa ku mafaranga y'amarundi agera ku 250 bakazibaga bakazirya nta bwoba bw'uko bashobora guhanwa na leta y'u Burundi. Abaturage bo mu Burundi bagaragaje ko babangamiwe n'imyitwarire idasanzwe y'abazarendo ku basirikare n'abagore basanzwe bakorera mu kigo cya Mwaro, bari kwigengesera bikomeye kugira ngo aba barwanyi batabafata ku ngufu. Abazarendo bari mu Burundi bagera kuri 400 biyongera ku basirikare bakongora abarwanyi umutwe w'iterabwoba FDLR bose hamwe babarirwa mu 2000 nk'uko amakuru hari abigaragaza. Kuri ubu rero ibi bikomeje kugenda biba bikaba bitangazwa ko bibangamiye bikomeye ibikomeje kugenda biba bijyanye n'urugendo rukomeye rw'ibiteganyijwe gukorwa. Hagati aho rero mu yandi makuru turababwira kandi tubasobanurire ibikomeje kugenda bivugwa. Amakuru ari kuvuga ko Uganda iri guteganya guhuriza hamwe ibihugu by'akarere mu nama yiga ku mutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uganda iri guteganya guhuriza abahagarariye ibihugu mu karere mu nama yiga ku mutekano w'uburasirazuba bwa Kongo, nk'uko ikinyamakuru Chimps Report cyabitangaje ku igenekerezo rya 18 Kigarama 2025. Umuyobozi mukuru wo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Uganda yavuze ko inama izaba ku igenekerezo rya 21 Kigarama. Imirwano herutse kubera mu bice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu kibaya cya Rusizi gifata ku mujyi wa Uvira. Ifatwa ry'umujyi wa Uvira AFC no gukumira ingaruka bizagira mu karere kose nk'uko bigaragara. Uyu muyobozi yagize ati yego inama izibanda ku kwagura ibirindiro guheruka k'umutwe witwaje intwaro wa AFC M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni ikibazo gikeneye ubutabazi gikomeje gufata indi ntera. Intego nyamukuru y'iyi nama no gukumira intambara y'akarere. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yanagaragaje kenshi ko intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo yakemurwa n'ibiganiro bitaziguye bihuza leta ya Kongo na AFC aho kuba imbaraga za gisirikare. Yabisubiyemo mu nama yahuje abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afrika y'uburasirazuba EAC n'uwa Afrika y'Amajyepfo SADC yabereye Nairobi muri Kenya muri kwezi kwa kabiri 2025. Yibutsa ko intambara igira ingaruka zikomeye ku karere kose. Yagize ati icyo nari nasabye kuri iyi nama nuko Perezida Tshisekedi yagakwiye kuganira n'imbona nkubone nabo bafatanyije ikibazo kuko kitugiraho ingaruka twese. Nta hantu heza hashobora gukemurirwa iki kibazo nko muri iyi nama. Uganda ifite ijambo rikomeye mu karere cyane cyane mu rwego rw'umutekano. Kuva muri 2021 yifatanyije na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF binyuze muri operasiyo Shuja. Byashobokaga ko bagomba kwifashisha ijambo mu gutanga umusanzu ufatika mu biganiro bifasha impande zihanganye mu gukemura amakimbirane. Byiyongereyeho kandi ku bwisanzure bw'ibibera byiyongereyeho kandi ko bisanzwe biri kubera Doha muri Katari. Nk'uko bigaragara mu yandi makuru dufite nuko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yimwe ijambo mu nama y'abakuru b'ibihugu byo mu muryango w'akarere ka Afrika y'Amajyepfo SADC kubera amadeni igihugu cye kibereyemo iyi SADC. Aya ni amadeni akomoka ku ngabo za SADC zari zishinzwe kurwanya umutwe witwaje intwaro y'M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kuva mu mpera
za 2023 kugeza mu ntangiriro za 2025 ingabo za SADC zatashye hagati muri uyu mwaka nyuma y'ubwumvikane na M23 zari zimaze amezi mu bigo byazo biri mu bice bikikije Goma zimeze nk'imfungwa z'intambara nyuma yo kwamburwa uyu mujyi. Leta ya Kongo yasabwaga kwishyura umusanzu wa miliyoni 200 gufashisha ingabo zaturutse muri Afrika y'Epfo, Tanzania na Malawi gusoza inshingano zazo muneza muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibi bihugu bitatu byagaragaje ko kuba leta ya Kongo itarishyuye umusanzu wose byatumye ingabo zazo zidakora neza akazi kazo, bituma bishyurira amafaranga yabyo. Mu kwezi kwa Kanama 2025 SADC yayihanangirije leta ya Kongo imenyesha ko igomba kwishyura bwangu ikirarane cya miliyoni 48 z'amadolari muri uyu musanzu, bitaba ibyo ikazafatirwa ibihano bishingiye ku mategeko agenga uyu muryango. Mu nama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bya SADC yayobowe na Perezida Cyril Ramaphosa ku itariki ya 17 Kigarama 2025 hifashishijwe ikoranabuhanga rihuza amashusho rya video conference. Kisekedi yangiye kuvuga ijambo kubera iki kirarane. Iyi ni inama yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu 7: Ramaphosa wa Afrika y'Epfo, Kisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Dumamba ko Botswana, Colonel Michel Landrianiriana wa Madagascar, Daniel Chopo wa Mozambique, Dr. Nentombo Nandi Ndwata wa Namibia, Haikende Chirema wa Zambia. Mu nama zahuje inzobere za minisitiri wo muri SADC zitegura y'abakuru b'igihugu, nabwo abahagarariye leta ya Kongo bangiwe kugira icyo bavuga bazira ko igihugu cyabo cyanze kwishyura amafaranga cyasigayemo. Ngaye ngukorero aya ni amakuru yagezweho, reka dukomeze tubane dukurikiye bwa mbere hitufyonda sabone, dukomeze tubane ngaha aho tubashyikiriza amakuru atosoye arabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Stravista.